What's up bantu banjye, ni Zzenny kuva muri Zzenny Entertainment, turagatangiye byo. Sun and Moon Film Present. Ngwino Jenny, Astera Film Production. Do you check? Tumwe muri gukina nanjye. A Living Zeng Films. Let's go! Tugutangire hano hari umusaza uri kubwira abana babiri ngo baze. Nta bana by'ahantu bazanye harasa nk'ahatemewe. Ni ahantu habera imirwano ku muhanda. Again. Okay. Ready? Kenny Zengs. 1, 2, 3. Ready, go. Hano hari abana babaza inshuro eshatu ubundi bajya guhisha udupupe bari bafite mu ntoki. Find a good place? Okay, I'll go first. Ati reka mvumbura ahantu gahishe, ati ninjye ubanza. Under a bucket. Red bucket? Ati wagahishe munsi y'indobo, ati indobo y'umutuku. Yeah. Do you check? Which one's going away? Come on, boys! Which one? Margin. It's a hard one, but you can do it. Biragoye, ati ko wabikora. Funga amaso yawe. Kumbe barakwereka hano abana bafite impano yo kureba ibintu byarangiye. Cheated. It's in your pocket. Ati nawe wagahishe mu mufuka wawe. Fine. Good job. Again. Okay, ready? What's wrong? He's coming. Ati koze neza, reka twongere. Daddy wants to be mean. Ati ikibazo cye, ati papa yaje kandi yarakaye. Boys, where are Bahungu muri he? you? Come out here, boys! Bahungu musoke hano. Hano hari uwari uri kubyibuka. Arakurebera hano mu mapasiporo. Yagusanziyemo ikarita yanditseho Vortex. Filime yo bayise Insight. Ubushishozi. Hey. Tukugarukire hano. Hari uwitegereza inyubako. Ni muri Vortex. Sekirite mu kureba umuntu waruje aramubura. Hari uwinjira kubita abasekirite. Ugira ngo ntibyarangiye yinjiye yambaye nkabo. Hano hari akagabo kiyogoshesha nk'ahadi mu byahishuwe. Yamubonye kuri lisanseri. Umugabo we yarinjiye. Boring job in the world. No, listening to you complain every night is the most boring job in the world. Hano hari abasekirite ari ku makarita, ati wowe ugereranyije n'abantu benshi, ati baba bararambiwe akazi. Gusa yinjiye n'amakonfidence menshi. Ameze nk'usanzwe ahakora. Kikubwira umuntu ujya ahantu atazi abagenda kebaguzwa. Mu kugera hano hari ibyo yatangiye kubona. Ubuke twatangiranye abana bareba ibintu byahise. Mu gukozaho ikarita. Bohanga ntibihura. Intruder! Research laboratory.
ati mujye kureba muri laborateri twatewe. Nuko bahagurutse biruka bavuye ku makarita. Uri ku nyogosho nk'iya Hadi mu byahishuwe yakomeje guhuruza. Fata ndembo. Fata igiti. Yamuvunnye izuru akomeza gucika. Noneho polisi yahise ihagera. Ahigeze bitararangira. Oya ndavuga iyo muri Los Angeles. Tukugarukira hano mu ibara. Abakiri urabizi baba banywa. Atera injugu umukobwa. We had a break-in. Corporate headquarters. We chased him into the street. LAPD showed up and took him into custody. What exactly? Hari uwaje atanga raporo amubwira ati ku cyicaro gikuru twatatswe. Hari uwagerageje kwinjira muri laboratoire. Thank you. Urakoze. Give me a minute. Ati mumumaye umunota. Police took him in, but the arrest report is not online yet. You get out of the lab? No. Ibi biba wari uri muri laboratoire. That was our fake card. Oya n'abasekirite nanjye babimbwiye. You should have told me that earlier. Ati ni haramu. Shenlong. I've been expecting you. Ati jina nawe nari ngutegereje. Tukugarukira nyuma y'iminsi 2 mbere yuko biri abiba. Hari yagendaga. Aramaidin aho ni muri Syria. Whiskey Tango, we are approaching the objective in 1 mic. Be prepared for immediate engagement. Istongo ati mwitonde turi kusatira igipimo. N'abasirikare. Nuko bazivamo. What do we got, Ken? Is there something here I cannot? Haraho bari batatse. Stand by. I'm picking up something. Ati mugume mwiteguye. Ati umubare n'ubuhe. Second floor, corner apartment. Move in. Ati mujye ku igorofa ya 7. Hari abateye. Bayobowe na Fande Tarisisi. Nuko binjira. Ati hose harasukuye. There's nobody here. Tarisisi yaramubwiye ngo nta muntu n'umwe uri mu nzu. Under the bed. Are they just under the bed? Yarababwiye ati mure munsi y'igitanda. Wibuka twatangiranye filime y'abana bareba ibintu byabaye cyangwa ibigiye kuba. Nuko bazengurutse igitanda. Basanze mu rugabo. We got him. Target secured. Igipimo kiratunganye. There's someone else. Hari undi muntu uri mu nzu. Fire. Hari undi waje bakongeza mu rusasu. Akagabo nakiyabuze nuko kasimbutse etaje. Fire. Abarakambaye. Karamuyora. Fata ingumi. Nuko kaje. Nuko kaje. Nukwihangana sinjye uzikina. Kigabo nuko kirutse gihunga baragifashe. Nko kugifata cyakuye icyuma wibuka abona ibintu mbere yuko ubikora. Mu kujya kugikora yarangije kubibona. Cyaramwatatse. Abagiteye agatambaro mu maso.
aba arakizinze, ishyira hasi. Yarakinize, icyo byarangiye agishyize hasi. Ibyo byarabaye. Tukugarukire hano mu mujyi umwe, hari uwari uri koga. Aka ko bakise insight, ubushishozi. Hari ibyo yibuka umusore uri hano. Mbibutsa ko wagafashemo ari zzenny, kuva muri Zzenny Entertainment. Wadusura kuri Instagram zzenny K9 ubundi ugakora follower. Hari uwakomanze. You're awake. Amubaza ati wabyutse? Oya ngiye kuryama. I got a special thanks from my sent for you. Ati mfite abantu benshi badushimiye. Ati kiriya kirego twari tumaze iminsi uriya muntu tumuhiga. Happened. Ati niki cyabaye? You're trying to decide whether or not to tell me. Ati nurafata umwanzuro wo kugira icyo umbwira. I thought I should give it some time. Maybe. Ati nkeneye ikibazo, nkeneye igihe ngabanza nkabona amakuru ahagije. They called me early this morning. He's dead, isn't he? Amaje ati yarapfuye cyane yapfuye. I wanted to see if there was more information. Nkeneye kumenya amakuru ahagije. Akaba aribwo nkubwira. I'm sorry. Where? Yamaje ati ahagana he? He said suicide. Ati ni muri Los Angeles. Ati kwari ukwiyahura. To me. I have to take over myself. I can't authorize Ati ngomba kujya kubireba ubwanjye. operation. I'm not asking for permission, Frank. Ntabwo ndi kugusaba uruhushya Frank. Umusaza hano wamwise Frank. Of course. Ati uriya n'umuvandimwe wanjye. Ati yego nyine. Just give me the clearance. Ati wowe mu burenganzira biriya ndabikemura ku giti cyanjye. Just be careful. Rero witonde. I don't think it's a good idea. Sinekereza ko ari igitekerezo cyiza. Reka mburize indoge mbajyane muri Los Angeles. Aho ni muri California. Njye naho nazabajyana. Uve kuri ba bandi wabakubeshya. Kuri make yanyu. Kuri bando zawe. Nzajya nkuriza indege. Hari uwategereje umuntu hano ku kibuga cy'indege. You're waiting for me? Ati niwo negereje. Hi, Detective Lerner. How'd you know it was me? You look like Ati ndi detective hano. Ati ni gute wamenye? Mr. Wong, Ati Mr. Wong. I'm sorry that we're late. Ati muranyihanganira nakererewe. Ati nari nzi ko duhurira ku muryango. Banyita Detective Steve. Ati wakinjira. Ntaba detective bamufashe. Nibo baje kumwakira. Detective Steve uramuzi, utamuzi uwo ni yakirirwa agira icyo ambaza. Yagukiniye twinshi. Nge ntaho nazabageza. Hollywood. Ubu tayari twahageze. Baje mu modoka batuje. Abantu batamenyeranye. First time in LA? Nibwo bwa mbere wagera inaha. Sorry for your circumstances. Ati wihangane kubwo igihombo wagize. A little easier, don't hesitate to ask. Ati yaba hari ikintu nagufasha ati rwose nge nagikora. If you need to see your brother's body, we can make that happen if you want. Ati uramutse no gushaka kubona umurambo w'umuvandimwe wawe. Ati nabyo nabigukorera. Must have some pretty powerful friends. sorry. Well, this isn't exactly what we do. We're working on the kidnapping case, not your brother's death.
But we've been given orders to take you to the crime scene and provide whatever evidence that you need. hano detective wanarabwiye ati biturimo ntago ari byo dukwiye kujya aho icyaha cyabereye nibwo twabona ibimenyetso bihagije. You a cop? Bakigenda bageze hano yatangiye kugira ibyo abona. This was your first time in LA. How'd you know? Wibuka uyu musore abona ibintu byabaye cyangwa ibigiye kuba. Need address. Yabwiye ati muhagarike hano ati se ni gute duhagarika ahantu utazi aribwo bwa mbere ugeze inaha. Arabaceberenya ababwira ko agiye kureba y'imyenda. Baje muri esanseri anagiye gukanda abari ukanda nkuza hagiye barumirwa babaye ndumiwe. Medical examiner estimated that he'd been deceased for a couple hours. We're still waiting. Ati bizamini by'umubiri we biraza vuba. All those pills on the floor by his feet. Has your brother had any history with medical problems? Umuvandimwe hari ibibazo yaba yarigeze agira byo kwa muganga. For that stuff to shut down anybody's system. It's not the pills. Ati bamusanganye ibintu aho yati ntabwo byari binini. What's your brother, other than he's been living here under an expired visa since... Ati umuvandimwe yabaga hano afite visa yarangiye. Records, not even a bank account. Nta na account nimwe yagiraga muri banki. These places don't come cheap. Ati kandi urabona ntiyigeze akena. And why is that? Imwihangane ibyo nta kintu wabivugaho. May I ask how you make your living? This isn't about me. He didn't die here. I beg your pardon. Ati ibi ni ibindi bayapfiriye hano. After he was killed. And why would you say that? He didn't kill himself. How would you know that? You just said you hadn't spoken to your brother in years. You know what? It really doesn't matter because we're... Baramubwiye ati yarababwiye ati ntago yiyahuye. Detective wanaramubwiye ati ni gute wamenye ibyo ngibyo mutari muzi naho muvandimwe wanyari. I'd like to get some rest after that long flight. You're planning on staying? Hari akantu yabonye hano akagiraho inosiyo ahita basezerera. Hotel. His friend is paid, isn't Ati it? mureke nsigaremo hano muri hoteli. You finally think of something? Why don't you give us a call? Ati gize ikintu ukenera ati arabizi waza kuduhamagara. Ntaba detective. Abby, don't. Don't. Ati Abby have. Something that is not, all right? It's a case of suicide, plain and simple. All right, well, he seems pretty sure, and I don't know where he's Ati getting iki kibazo kirakomeye. not telling us. Ati ndabizi hano hari ikintu kidahumura neza. Who's in the apartment? Hari ikintu ari kuduhisha. It's murder? What the hell was that? We got other, more important cases to do. We got... Something's not right. Ati dufite ibindi birego by'ingenzi. Ati ndabizi neza hano hari ikintu kitameze neza. Kandi byo umusore byo hari ikintu atari kubabwira. Kaka vaze yitegereje yaje agakuraho. Yasanzeho taburo nka zimwe bakiniraho igisoro. How? Wibika ibi ngibi byabaye mbere y'iminsi 2 yuko tubona biriya byatangiye. Good job. Aho bamufashe avuye muri Vortex. Aha nibwo yabonaga yakahita yanditseho Vortex. Haribwo yasaga muri Vortex. Akabonaho umuvandimwe we yapfiriye. Nuko yasohotse byo. Byarangiye bamufashe. Tukugarukire hano. Hari ukubereye kuri mashini. Nta wundi ni Abby. Urabizi aba detective nibajya baryama.
no kuba dufite umutekano. Hari abiba byavunnye, hari abarara bicaye. Telefone hano yarasonnye. Arrested? Okay. I'll come pick him up. Thank you. Ari uwamuhamagaye amubwira ko yataye muri yombi. Iramubwira ati ndaje nkurebe. Tukugarukira muri gereza. Niho Mr. Wongo ari. Yeah. Hano hari Steve aba yitotomba. I think what I thought about my dad. Ati we niki tuwabwira kuri so. What were you arrested for? Mr. Wongo yabaje Steve we wafungiwe iki? The jewelry store. Ati bambeshye ko n'iby'iduka ry'imitako. Dance footage. Tell your lawyer the surveillance footage was modified by the manager. He used someone that Bwira avoka wawe ko ibi byapanzwe na manager wawe. were there shopping for your wife's anniversary Agashyira umuntu mu iduka musa. job. Agahindura n'igihe byabereye. Story for me? Jan! Umusaza najya kumubwira inkuru ye. Bahise bamuhamagara. Kumbe no Mr. Wong, how nice of you to... ati Mr. Wong ati wakoze kumamagara. Guess we weren't in need of arrest after all. Ati ni ibisanzwe ko umuntu wese uje muri rasonje ahura n'ibibazo. Ati ariko nyuma y'ibi reka tujye kuruhuka. Burya cyari Steve kiba kirengana. Nubwo kiba gishinjwe ibyaha. If it were up to me, you'd be back on a plane to wherever the hell you came from. What? Ati wowe urareba iki? Not what it seems. It's not just a software company. Vortex has been a major... Yamubwiye ati Vortex ntabwo ari ka software company. Someone Ati hari umuntu muri Vortex wishe umuvandimwe wanjye. I just know. Ati ubizi gute? Ati njye ndabizi. There's a tightly locked down part of the building. A secure part of a software company, and that is significant how? They're just protecting their secrets like any other corporation. Ati Vortex ifite abarinzi benshi. Secrets. Ati izindi kampani zose nta barinzi ziba zifite. Software company. Yamubwiye ati kampani ziba zigomba kugira abasekirite kugira ngo zirinde amabanga yazo. Ati nawe Vortex ni muri ubwo buryo. Mu guca hano hari ibyo yabonye. Feruje iba yatse umutuku. Ati wowe urakeye kuri kujya he? Yamutaye mu modoka aragenda. Tell you, dude, end of the line. Ati muhungu wawe ntabwo warenga uno murongo. Gotta go to the end of the line. Ni hano ugarukira. The end of the line. Yaje kwinjira mu gakarabu kari hano mu mabonso aramukatira. I need to talk. Ati urakeye kuri gukora iki? He has Nkeneye kuvugisha umuntu urimo hano mo imbere. Murder? murder. How can you be so sure? What is it you're not telling me? Ati ni gute ukora ibintu utabanje kumbwira? Can help me or get me back out of jail again. Ati mfasha niba utamfashije turongera uze kunkura muri gereza. Just like everybody else. LAPD. Harangiye yemeye kumufasha aza yerekana ikarita RPD. That's him. Mason Roth. He works for Vortex. He knew my brother. Aje amubwira ati uriya yari azi umuvandimwe wanjye. Hey! Umusore we yasaze ashaka ibyabaye ku umuvandimwe we. What? What did you do to him? Yaje mubaza ati nibiki wakoreye umuvandimwe wanjye? Talking about. Ati we ntabwo nzi ibyo uri kuvuga. Abimu gukuraho imbunja bahise bayimwaka. Yeah, help me.
mu kureba iteza ikigabo kumbe nicyo cyatera ushinja umuvandimwe we. Intambara iratangiye. Fata vide. Fata igipfunsi. Kujya kurasa Abera aratabara. Fata vide. Agapara nkako hadi mu byayishoye bakakubisemo ivide. Ibyo byarabaye. Tukugarukire hano. Expelled from MIT. It's weird. Hari uwaje gucukumbura. And nothing for several years until 2000. Areba igihe Vortex yafunguriwe. Asanga ari 2005. Hari cyo gihe Vortex yatangiriye. Akomeje kwinjira ashaka amakuru. Hari umurongo narengwa. Yaketsemo akantu. Hano hari uryamye. Ni Mr. Wong. Ari byo yatangiye kwibuka. Hano ho barafana. Uve kuri babandi. Hano hari habaye match. Yarabwiye ati mwe mwikina nanjye. Ni umusaza uri kubwirana utwana tubiri. Ambwa turi ati ubizi neza. Aturagiye gutsinda uriya. Kumbura kwereka bwa bwana twatangiranye bureba ibintu byabaye cyangwa bigiye kuba. Umusaza ise watwe yajyaga tuzana hano mu mikino y'imirwano. Akadukoresha akaza tubaza uri butsinde. Yarangiza agashyiraho amafaranga. Unyumvira ababyeyi. Macho yaratangiye. Fata ingumi. Hasi. Kuri ryinyo. Umusaza wo yasheteye kuko yatangiye gutsinda. Hivi. Umusaza yatangiye kwishima. N'abafana babigenderamo. Umusore yahagurutse aramubonerana. Aba muri umugono. Busole yatangiye gukubitwa. Ubwana bwabonye bitangiye guhinduka. Bavuga ati reka tuve hano. Umusaza byarangiwe amafaranga yariwe. Ibyo byarabaye. Hano hari telefone yari gusona. Hello. It's me, Frank. Amubwiye ati ninjye Frank. I can't get behind way back here. Ati yenzi kuri buze hano uyu munsi. Why didn't you call? Ati kuki utamamagaye. Himself. Ati ndabizi neza ntago yiyahuye.
who it is. ati ndi gushaka umuntu wabikoze. Who's behind this? Ati hari umuntu uri inyuma y'ibi. Vortex. It's Wallace's company. Amubwira ati Vortex. Alone. I'll be in our next plane now. Go do me a favor, will you? Amubwira ati nkeneye ubufasha bwawe, ati ibi ntabwo nabikora ndi njyenyine. Amubwira ati witonde, ati ucunga umutwe, ati nawe sinkeneye kukubura. Ikigaragara cy'uyu musaza niwe wafashe turiya twana araturera. Mr Frank barakwereka bari kumwe no mu mafoto. Reka mbahe agatangazo gatoya. Ufite fone yagiyemo kode, ufite fone ifite ikibazo, nyarukira kuri TikTok ukore follow kuri K9 Phantom. Ibibazo byose ufite bya telefone yawe bizakemuka. Hano hari ababyukiye mu myitozo. Utugabo two turumye. Ni nka Aristide ku gahuru. Ati ndakeka ari muri control mu mumamagaye. Give me another 5 minutes, will you? Ati mu indi minota 5 ndaje. Utugabo turumye hano. Fata ingumi. Fata. Hey. Hey. Nukugera kuri TikTok ugakora follower K9 Phantom. Ibintu byinshi utaruzi kuri telefone yawe. Amakode y'ingenzi yose n'uzayabonera. Ati ibi byabaye ryari? Ati saa 4 z'ijoro. Ati bari kuba muri apartment. Ati mukomeze mureba iyo apartment. Ati kandi muhite mu mamagara mu mbwire. Nibaramuka bayijemo. Bakomeje kure ukuntu byagenze. Dore umujyi. Hari abaje b'amakoti. I'm here to see Captain Duke. Ati hari icyo twabafasha, ati tuje kureba Captain Duke. Hano hari akana kabuze baba bareba. Captain Duke byo ni igisaza. So, solve the case already, huh? No, sir, not yet. It's already been 3 days. And now you want Abby back on the case. Actually, no. Ati nabwiye ko muzaza nyuma y'iminsi 3 nibwo iki kirego Find kizacyarangiye. herself in a whole lot of trouble. Oh, really? How so? I guess she didn't tell you about last night. Ati bari abakobwa bawe ntibakubwiye ibyaraye bibaye. Jen Huang broke into the Vortex Software Corporation headquarters. Ati bari abagiye kumera muri Vortex. Department wanted him released. And Vortex didn't object. So I sent Abby to pick him up. And then Mr. Huang and Abby went to a nightclub where they assaulted the owner. Beat the crap out of the bouncers. Ati yanagiye muri club nijoro Mr. Wongo arwanayo. Ntabaje b'amakote. I'll get us out of it. That's just not going to be good enough, Captain. We need you to suspend her until we tell you otherwise. Ati Captain Duke dukeneye ko bari abantu basezerera. I know you've probably been spanked already for taking her off the kidnapping case and not being able to solve it. Ati ndabizi bari n'ibikego bazayikemura. Abacire mugenzi siriwe abaragiye akingaho. Tell you something they cannot leave this. Ati ndashaka kubwira ikintu nashaka abandi bantu bumva. But it better be damn good. The president of Vortex, Wallace, was a golden child at MIT. Ati perezida wari warugana rwa Vortex Wallace. He matured in. Ati numwenjenyeri ukomeye. He was expelled. After that, he disappeared into Asia for many years. Showed up back in the United States about a decade later. Shortly thereafter, he started a software company, Vortex Software, here in Los Angeles. And we believe that this company
is a veneer over a huge international criminal enterprise. Ati iriya ni kampani ati irimo ikora ibyaha. Something that she cannot handle. Okay. Ati ukeneye ko uriya mukobwa umukura ku kirego. Abwiye ati ibyo ndabyitaho. Let's go. Arashaka ko uriya mukobwa bamukura ku kirego. Ntabamukuriye. Abby, my office now. Yahise ahamagara ati ngwino mu biro byanjye nonaha. Ni Captain Duke. Captain, Don't say a word. Now, you've gone too far this time. Ati utagira ijambo mbwira. Well, I don't know. Ati urasezerewe. If you pursue the vortex or the kidnapping case in any way whatsoever, you will go before the disciplinary board. Gun and... Amubwiye ati wowe uzongera kugira ikibazo ukurikirana kuri vortex. Ati uzahanwa n'abashinzwe discipline. Ati shyira imbunda n'ikarita ryawe aho ngaho. Cyaragiye umukobwa yirukanywe. Detective Abby. Not a word. Hey, afande arakati utagira irindi jambo mbwira. Go. Yaramubwiye ati caho. Hey. Dore umujyi. Yeah. Sir, the detective has entered Val's apartment building. How should we proceed? All right, get some more guys up there. Just make sure. Bahise bahamagara boss. Ati detective ategiye muri Vice apartment. Get a drone over there, but don't let him see it. Yambwiye ati yoherezaho drone. Abagabo byo barategura. Hano yumvishe uko manga itazinga machine. I knew it. I knew there was something wrong with you from the beginning. And I know there's a lot more going on with your brother in Vortex than what you've told me. Ati ndashaka kumenya ibintu byose uko byatangiye. Do know anyway. Atumbwiye n'ibyabaye ku muvandimwe wawe muri Vortex. I would if I could, but I can't because I've been suspended. Ati nicyo utambwira ati njye bananyirukanye. Try to keep you out of this. Ati ndashaka kugushyira hanze y'ibi. Go now before we get into more trouble. Ati mbere yuko uhura n'ibindi bibazo. Really get into any more trouble. Do you know how hard I've worked to become a detective? Ati ibi bihe bibazo birenze tuzi ukuntu byangoye kugira ngo mbe detective. Toxicology report this morning. There wasn't enough medication to shut down his system. So now I need you to tell me everything you know about. Ati ndashaka kumbwira ibintu byose ziri kuri Waresi. N'umuvandimwe wawe no kuri Vortex. Ambwiye ati reka nkubwire. Abohereje drone ho barayohereje. I'm going to tell you something. You're not going to believe me at first. Ngiye kukubwira ikintu ariko si ati ukwiye kwita unyizera. My brother and I were born with the ability to see things. Ati ngiye n'umuvandimwe wanjye. Ati twari dufite imbaraga zo kureba ibintu. Give me your hand. Mbwa ati mu kiganza cyawe. Yahise amwinjira. Areba ibyamubayeho. Akakoba kise insight. You took Victoria's doll from the crime scene? Ati watorerwa igipupe cya Victoria. Ahari habereye icyaha. Ati ntabwo bishoboka. Ati ni gute ubimenye. Ati iyo mfashe ku kintu. Ati ngira ibyiyumviro. To track down persons of interest, but my brother couldn't tolerate the structure within ISN. Ati umuvandimwe wanjye. Wallace once worked for the ISN. Ati Wallace yashaka convinced Val to leave. One day they. Ati washakaga ko amukorera. Ati mukujya kumukorera. Ati umunsi umwe rwa biri irongero. Kumbe bohereje drone si drone gusa. Barabatatse. Umugeri.
afata inkokora amena umutwe manura gashya nuko batangiye gucika hano ikigabo cyararakaye kugira ngo nibasohotse ari interi basohotse bavuga ati tujye kubashakira muri basement hasi mu nyubako bitsimbye hano yasigaranye umwe aramwambara faya bari kwasa twatumye dusinziriza fata igipfunsi yamuriye umunigo vuna imbavu arabatera twa tuntu dushinziriza nibo batwizaniye yaramwikoreye arashimangira mu mugongo mu ijosi hari uwaje akokinga abyo wamumereye nabi mu kugira gutya yirwanya akubita umuntu urubaho mu gukokinga impunda bahise bayimwambura bakomeza gucika Target escaped using the north exit. igipimo kiracitse ati mujye mu marembo y'amajyaruguru harabihungiye muri parikingi. I need to call Frank. He was supposed to meet me at the apartment about now. ati nyine guhamagara Frank. Maybe get closer outside to make a call. ati hano nta sinyare zihari ati tugende nshake sinyare. barakwereka Frank atashye telefone irasona gusa mu nyubako aramwinjiriye atari yitaba nawe baramurashe. bamuresha twa tuntu dusinziriza. Something's wrong. ati hari ikibazo. mu kugira gutya babonye drone yabakurikiye. faya drone yaje ibarasa. Get up. yambwiye ati haguruka reka mbyikorere ubwanjye. yamushyize muri tageti. aba aramurashe ati wenda gufite umwana w'intuza. akomeza kubahiga. Mr. Hongo yaramuteruye amujyana mu kiwaya house. drone yo yakomeje umuhigo. uyu ni zzenny
uturuka muri Zzenny Entertainment. Drone byakomeje kubahiga. Mu kugira hano barayitsimbye. Hey. Hey. Mu kugera hano drone hari ibyo yabonye gusa ntiyabasha kurebayo. Amubwira ati komeza utware baguma iruhande. Ati wowe uri kunyumva? Ati hagurutse indi drone. They're in a warehouse somewhere near Boyle Heights, 6th Street Bridge. I'm going to text you the address right now. Get over there as quick as you can. You get him back alive. As far as the cop goes, do whatever you got to do. Adira yahamagara abarinzi arabwira ati mujye kureba ku kiwaya house kiri aho hafi. Ati kandi bakeneye ari bazima. Yabwiye Abi ati reka tujye muri Vortex. Wibuke Abi wamurashe twa tuntu dusinziriza. Kumbi ibigabo byahageze. Abo babashyize hasi baracika. Pativi yamuriye kaci. Dore icyo bita kwirenza umuntu. Fata umugeri. Deturune. Buni imbavu. Byaragiye babazengurutse. Ati simbuka. Bagusimbukiye hano. Cyasigaye bireba gutyo. Mu kugira hano Abi baramuyoye. Fata ingumi. Bakomeza gucika. Frank bamuzanye hano. So nice to see you again. Ati ni byiza kukubona Frank. Last time I saw you was a photo on the front page of the People's Daily. You were on your way to prison for corruption. Ati ubwo meruka kubona nakubonye ufunzwe uzira ruswa. Stick him in the laboratory. Kigabara kirashe kibwira abarinzi ati mujye kumufungira muri laboratoire. Aba baracitse. Mu kugira hano hari umugabo yabonye aramwitegereza. Hano ubwo se yabamaraga kubirukana baje bicara ku muhanda bakajya basaba muhisi n'umugenzi. Have a nice day. Abamubwira ati ni byiza guhura nawe. Mbwira ati umuvandimwe wanjye arashonje.
kiramubwira tugire umunsi mwiza. Aba aracyitegereje areba ibyo cyari kirimo. ni ukubona abantu bagenda, naho n'impyisi yambaye uruhu rw'intama. yaninjiye muri telefone areba nimero zacyo. ati ni byiza. ahita amubwira nimero ye. ati ndakeka mfite amafaranga menshi yo guhamagara umugore wawe. nkamubwira ibyo wari urimo. ati kumpa udufaranga dukeya two kugura ibiryo bya saa sita. ati nkakwihora. ati bitwaye iki? umusaza baramuhabuye birangira atanze amafaranga. kumbi uyu ni mukuru wa Mr. Wongo. bose bari bafite impano yo kureba ibintu byahise cyangwa ibigiye kuba. We were close. Just chose different paths, we thought. ati njye nawe twahisemo inzira itandukanye. ati wihangane. ati ndakeka wanize nkahamagara hari umuntu wadufasha. baguhamagariye Detective Steve. Hello? Carl, it's Abby. We need help. Abigail, how have you been? ati Abigail, tumeze gute? He can't help us. ambwira ati ntabwo yadufasha. Never called me Abigail before. ati kubera ko ntabwo yigeze amamagara Abigail na kera. kumbi babandi b'amakote bahageze. ati ntibyari bihagije ko tujya tumenya ahari. Abi ari guhigwa. She says she's in trouble. Now, I don't know what, Chief, but I tell you, something doesn't smell right here. This Wallace, he's supposed to be some serious criminal. Now, how come they're not chasing? ati sinzi ibyo uri kuvuga. ati ariko Wallace ni umunyabyaha. I know you're concerned about Abby, but she can take care of herself. I need you on this case. ati ndashaka ko iki kirego ujya ukacyitaho kandi biba byose umbwire. yamwe ati wajya kujya muri Vortex urebe iberayo. nafande Duke wamwohereje. Sir, we just lost. ati duhombye Detective. niko bahamagaye hano bavuga. tukugarukire kuri Frank. yo whatsapp dukomeze. harakwereka Mr. Wallace yarinjiye. So this is my baby. ibi ni by'umwana wanjye. By me and a team of engineers. ibi byakozwe ngiye hamwe n'abenjeniyeri. uzi ibyo ari byo Frank? Any idea what it does? ufite igitekerezo cy'ibyo ari byo? It's a lot of expensive shit. birahenze ariko ni umwanda. You're right, Frank. uri mukuri Frank. birahenze. Fun to play with as well. Crane your neck, see if you can see the screen right. wahindukije ijosi ryawe ukareba hano. You know what you're looking at right there? urabasha kureba hano? That there's an image of your brain act. iyi ni ishusho y'ubwonko bwawe ibikorwa burimo burakora. As a matter of fact, that's what it looks like when you're trying to come up with a plan. Relax, bro. You're not going anywhere. nta hantu hamwe wajya. Wallace uri umusazi. See that image? See, that's your brain on emotion. reba ubyiyumviro by'ubwonko bwawe. hamwe n'iki gikoresho nshobora gusoma ibitekerezo byawe. ikindi cy'ingenzi nkabirikodinga. tangira. Frank bamuje bamutera igishinge. kumbi barakwereka
imashini iraha irabasha kujya mu bwonko bwawe ikareba ibintu byose ubitsemo. Iyi mashini ni nayo yishe umuvandimwe wa Mr. Wong. Ibi bimenyetso uri kubona reka nkubwire ibyo ari byo. Ibi biramfasha kureba gusubira inyuma mu gihe mu bwonko bwawe. Imashini iri hano irakaze ikwinjira mu bwonko ikareba ibintu byose wabonye igasubiramo inyuma. Mbibutse ino mashini ni nayo yishe mukuru wa Mr. Wong. Tukugarukire hano kuri security. Aba twari dusize bavuga ko baje muri Vortex. Ni detective Wabi. Dore hano yaje ajijisha. Yaje abwira umusekirite ko afite ipine ryagize ikibazo. Yeah, I think this one's going to be okay, but... Atreko natekereza ndi bube meze neza. Yeah, it hurts pretty bad, so I'm just going to stay here. Musekirite waje ati nagufasha. Ati wamfasha hariya mfitemo ipine inyuma muri butu. Umusekirite haramujijishije. Ntasi ukuza yaje muri butu. Mr. Wong yamuturutse inyuma fata ingumi. Bamupakiye muri butu. Abi we ubwo yahise agera kuri mashini. Mbibutsa ko ari zzenny wagafashemo. Atangiye gushakisha ahantu hari kamera. Ati iburyo ku muryango ukurikiyeho. Ufite Instagram, ufite YouTube. Wamamagara kuri nimero ya WhatsApp cyangwa ukanyandikira nkakwamamariza ku buntu. Bakomeje bajya kuri control room. Hari uwinjiyemo baramukurikiye. Bamuriye umunigo. Which one of these is the surveillance camera router? The 300. What? Baje bamubaza umugozi wakuraho kamera. Nuko bamushimira. What do you mean, Craig? We'll send a technician down there now. What was that about? Habaye ikibazo ki? Security camera system. System ya kamera yavuyeho. Perfect. She's gonna come here and try and rescue Frank. Baje hano kureba Frank. Yes, sir. Babwire bashyireho alarm. Inyubako bahise bashyiraho alarm. Only one male, one female. I need them taken alive. Ati umugore winjiyemo hano n'umugabo nkeneye ko mubafata ari bazima. Wahise yabwiye Frank Ginny azaba umuhungu wawe. Nukuvuga ko atagihari. Abasekirite byo nuko bavuye baguruka. Kugera hano babagezeho. Fata ingumi. Haya basi. Gipfunsi. Umugeri. Yamuvunnye ijosi. Fata igiti. Aragukubita akaza anaverifiya akubura. Tukugarukire kuri Detective Steve. Yarakuziye kuri Vortex. Wibuka niho afande yamwohereje. Ahageze asanga aramu zagiyeho ziri guhuruza. Bibutsa ko agafashemo ni Zzenny kuva muri Zzenny Entertainment. Just passing by. Yahasanze wa musekirite yogoshesha nk'ahadi mu byahishuwe. Azamubaza impamvu aramuziriho. Musekirite yamubwiye ko ari ikibazo cya kamera cyahise gituma aramuzijyaho.
aramubwira ati se hano hantu nabona ahantu nanywa agakawa ati oya aha hantu nagare kunywera ikawa akimukanga yahise amwereka imbunda tukugarukire kuri Abi bageje kuri Mr Frank yahise ababwira ko ari agatego kumbi bahise baboherezamo amagazi mu kwirwanaho bahise bamufata Detective Steve yakomeje kwinjira inyubako ye ni Vortex ikorerwamo ubushakashatsi hano kamera bazisubijeho barakwereka Abi yafashwe bamwicaze kuri ka gatebe ndabyemeye akanda gatura maro mwizindiro kakugereho cyane Detective Steve yabonye bitazoroha yakuyeho pistol hari ufungiranwa mu gishashi bya bishashi bashyiramo abapfuye barakwereka ari muri ya mashini kumbi Jini hano yabyibukaga hano nawe yafashwe ari muri ya mashini I saw this. This is where he killed my brother. Iki ndakibonye nicyo kishe umuvandimwe wanjye. Yari accident. Ati hoya ntabwo yari accident. Ati hari amakuru mwe nashakagama. Ati niya yama. Ati hora yama. Chief Financial Officer for OPEC. Uyu nguyu n'ushinzwe imitungo ya OPEC. Ati hari imibare mu mutwe we. Nyeneye kuyima. OPEC nkwibutse ni sosiyete ishinzwe ibya peteroli ikomeye ku isi. Umugabo itekereza afite arashaka imibare iri mu mutwe y'uwo mugabo. Wibuka iyi Jini afite kukureba mu mutwe. Ati ni imibare gusa. Gusa iyi mibare ifungura amakonti menshi muri banki. Umugabo afite gahunda yo kwiba OPEC. Sosiyete ikomeye icuruza peteroli ku isi. Ati nta kintu nakubwira. Ati ndabizi Frank ntuwingenzi kuri wowe. Ati uretse Abi yamukoreho. Rutakibare ruvunya. Damn you, Wallace! Wallace uri umusazi. Jen? The metacarpal being broken. Ati sikako honyine kavuze. Fingers pressed it the wrong way, all the way to his wrist hyperextension. It's very painful. Aturagira ngo mbicishe mu nzira nyinshi. You'll give me anything that I want. Ugomba kumpa icyo nshaka. Jini byarangiye bamuhabuye barebye aho intege nke ziri batangiye kwatsa imashini ntiya mashini kureba mu bwonko. Zzenny kuva muri Zzenny Entertainment nibuka kugezaho yibutse ifoto bamuhaye atangiye gushakisha ya mibare. Wibuka afite uburyo ajya afunga amazi akareba ibintu byabaye cyangwa ibigiye kuba. Kumbi Detective Steve yageze hano abona Abi ahita ahamagaza ubutabazi. Jini yatangiye kwisetsa. Mr. Wongo. Cops. Abapolisi. Coming for you. Barakuziye. Really? Koko? Right. Cops are in the building. Mu nyubako hari umupolisi. We're on the roof now. Copy that. Ati muhamagarire ko bitari nonaha. Steve barageze.
Hey. Nabi. Hey. Steve baramwambaye. Abi, nawe baramufashe. Mfite Abi. Boss yambwiye ati duhure ku nyubako hejuru. Abi baramushimuse. Hey. Mambo vipi? Uyu ni Zzenny. Kuva muri Zzenny Entertainment. Mujari. Hey. Nuko yirengeje umugabo. Gipfutsi. Hey. Steve n'uburebure bwe yakurira umuntu ingumi. Fata amajigo barayakura. Genda ubone Wallace. Hey. Steve bamushyize hasi. Utugabo rwo hano dukora akazi neza. Hey, kumbi indege yahageze. Haya basi. Dore umujyi uve kuri bya bindi byanyu. Wallace yakomeje gucika. Hey. Abi we baramufite. Naho yabacikira. Inyubako igwaho n'indege. Dore imiturirwa. Abapagasi by'akazi baba bagakora neza. Utugabano Steven turamwemeje. Uretse kugenda urajya he? Akagoma kaviriye indi imwe. Abi aba yatse umuntu. Fata umugeri. Mambo vipi? Hey! Nuko yateze mugenzi we bamukura ibwene. Hey! Akagabano gafite amaguru. Hey! Fata imvi. Yakomeje gukurikira Wallace. Wallace ari gucika. Rokobiteri yahageze. Hey. Yahamusanze atarayurira. Itararandinga. Fata umugeri. Ingumi. I'll take care of you. Byatangiye kwicanga mu mutwe. Haya basi. Atangira kuza nk'umusazi. Arakubita n'uwo atabona. Fata urushi. Bikomeza kwicanga mu mutwe. Clear the helipad. We are 2 minutes from landing. Hey. Waretse bamubwiye ko afite iminota 2 yo kurandinga. You can do it. Yibuka mukuru amubwiye ati Jane wabikora. Fata ingumi. Meni bifu. Kigabo atangiye kugikoramo. Yaragifashe. Yibuka ukuntu mukuru we yapfuye. Fata ingumi. Ivi. Byarangiye umugabo amushyize hasi. Mr. Wallace yari yarigenje. Ariko akiri umunsi kashobotse. Byarangiye ahoreye mukuru we. Indege nayo yabonye ko yarije gutora atakiri umugenzi. Yakase isubirayo. Umusore byarangiye akazi agakoze. Byarangiye Detective Steve yarabyutse. Gusa utugabo twamukomye. Mu kwipanga. Hey, come here. Give me the cup. Give me the cup. Detective yahise asaba amapingu. Abo bose mu bafati. Aka Vortex n'abayikoramo kose kari kashobotse. Barakwereka amakote nabo barahageze. Umusore byakoze akazi karananiye benshi.
gusa nawe yabaye inyama, isura ni inyama, akagabano ni kari koroshye. Hagarara ku maguru yawe. Warese ibyarangiye afashwe. We can hold him on kidnapping charges while we look into the rest of his business. Yeah, why don't you just take all the credit, huh? Ati cyayi gifite n'amadeni menshi. Ati mukoze akazi keza baje babashimira. Ati muneye ishema rwose. Ntaba amakote. Aba ni bajye bambara iniforume. Carl, can I get back on the Victoria case now? No, Detective Abi yabwiye Steve ati none twasubukura ikirego cya Victoria. Ati twabona umukobwa. You know what? I'll tell the captain that you need a few more days. Ndabwira kapiteni ko mukeneye iminsi mike. Why don't you take Jen with you? Like I said. Wowe na Jen muzabikora neza. Thank you. Detective Wabe yari afite ikirego cyari cyaramunaniye cy'umwana Victoria. Ibyo byarabaye. Tukugarukira muri California, FBI, Federal Bureau Investigation. Hari aho bari bateye nuko byo bavamo. FBI ijya hananiranye, aho igeze irakubura nuko bamena umuryango. Fata ikibuno cy'imbunda kigaba basanze bahise bagifata bagitera ipingu. Mambo vipi Abi? Barakwerekana Jen yararaha. Wibuke ko we nibi namusaba kwinjira mu nzu iba bibera yaba ari kubibona. Abi yaraje. Victoria? Victoria baramubonye. Victoria bimeze neza. Ubu ufite umutekano. Hari ibintu biriho ubu byo gushimuta abana. Ababyeyi murabe mwumva. Ni ugucungira abana banyu hafi. Murazi yaba bakeneye PS. Wibuka ko PS z'umuntu ni iboro. Hi, sweetheart. Meze gute mukundwa? She'll take care of you. I promise. Ati ndagusezeranya uyu yagiye kukwitaho. Victoria bamuhaye umubyeyi hano ugiye kumwitaho. Byarangiye. Congratulations, detective. Koze neza detective. DC would like you to join the agency. Can you come in 9 o'clock? Ati mwatiyungaho muri agency yacu. I can't. I have other plans. Ati hoya. Ati mfite undi mupango. Yarabahakaniye. Thank you so much, but since I won't be. All right. Igihe muzabitekerezaho neza muzaze mutwiyungeho. Aturakoze. Baramushimiye. Umusore byafite imana ikenewe. Tukugarukire mu bituro. Bao Hoanga. I would have liked to have met him. Yaje kwibuka mu mukuru we. Tangira kwibuka bakiri bato. In your pocket. Bakina bya bindi byo kwibuka. Ari wamutoje. Frank yahise amamagara. Ati dufite indi gahunda. Wibuke Frank yajyaga ashakira uyu muhungu ibiraka. Buriye imodoka. Binjiye imodoka yo baragenda. Living Zengi yarakayoboye kakaba karanditswe na Kenny Zengi. Ayo yanyu nde yariye. Nuko kagenze mwakoze kuza. Mwari muri kumwe na Zzenny. Mukaba mwadushyira kuri platform zacu. YouTube ni Zzenny K9 TV, Instagram ni Zzenny K9. Ciao.
tubonane mugakurikiraho.